Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Social amhla luthandaza kusho lapha na ke uzenzele ngalesikhathi. Impumelelo yami kungu-19 minutes to ihora lapha na ke lesine. 4 o'clock sharp yalazo udaba ngibeka phansi uhlelo izigqi sase-Afrika bese ngiphuma kanje ngihambe nyogoba lapha na ke ama-adlangala. Kunjalo kanye kwethu nje ngithembisile ukuthi ke na kanjani ngoyilanda lapha na ke insizwa ozenzele sekakhona vele lapha na ke seyikhona insizwa lapha umlandisi umfoka Mhlongo before lapha na ke impumelo yami bayozenzele uzumphathi wohlelo uMC nakathi ke intaba zokhahlamba ushengo sehlala nkusu khona kuleyo ngoma benomjolisi qhawe amaqhawe Puromdala njani ngikhona kunjani hayi sangqa Puromdala hayi kuhle makunjalo mfowethu angithathele ithuba ngamukele emsakazweni inanda 88.4 FM Puromdala namhlanje nikwazanga ukufika uzongishayela isiginci wena ukubambela lapho nalapho hayi kulungile ngani zakwethu uthini nithini kubalandeli benu niphetheni kulokhu niphethe album niphethe EP nikhipha isingili niphethe ntoni ku 2026 u-2026 wefuthi konakele kakhulu konakele kakhulu sipheke EP ya yengoma ezu-3 EP ingoma ezu-3 impumelo yami sengizwile isithando sami ngengasizwa ithinye yesithathu ugodo lwami yeah wokuthi omdala kule EP sisebenze kakhulu nabantu impela bathe ukuba sezingeni ya nisebenze nobani sisebenze noShengo wasihlala Nkosi kwisithanda sami nozamuzik ya then bese kugodo lami sisebenze noShunwa Semzini yebo then bese kumpumelelo yami nje ngozenzele female ngiyanizwa bafowethu ubani nibophela kamnandi kangaka umsebenzi wenu futhi niwenzaphi yebo ngokuyidudo ke siyakwenza iGMD nase Silver River eMlaka yebo impela ubani lo engineer obopha kahle kanje hayi bakhopela nje lapho nalapho eGMD ubani engineer wakhona eGMD ngifuna ukuzwa igama engineer wakhona okay right uzumkhohliwe kubalekile mfowethu kubalekile ukuthi umuntu umncome mfowethu esaphile bathi mangisi give credit where it is due because of cha ngiyezwa impela umsebenzi wenu sezinsizwe ezincane kodwa umsebenzi wenu uhlelekile amaphimbeni right ingoma nje ayikhalisi kakhulu bakhona phela ontingintinguza ukuthi hayi kodwa le ngoma ikhandwe le ngoma nje nomuntu ufuna udlala ingoma nje radweni hayi khona ingakho ngithi cha kuhle kwancoma onjiniya besaphila yebo kona inina phela eqhulwini eniculakho nigcina nduma naziwa kodwa uthola ukuthi ke onjiniya benza imixing and mastering bayasala manje mina ngomfoka Ngwenya ngikuthande nje ulibiza lonke ithimba okufaka phakathi odlala igitara wadlala ibass wadlala lead guitar wadlala idrum kanjalo njalo obani abadlala ama drum ama instrument nje wonke ababiza abafowethu uyibongele kubona abashayayo lapha na ke kokhehle gumi yebo hayi usalenza instrument igitara ngibambela iginci oh yeah then bese kuthi kena ke lo fast beat sokuxoxa umude lapha eGMD sokuxoxa umude back ngizwa kahle angithatha ithuba mfowethu ngunikeze wena udayisa umsebenzi wakho udayisela umlayeli ekhaya ithuba ngelakho twe yeah kubalalele ekhaya ngithi ucela nje kakhulu bengicela ukuthi kena bese lekelele enkundleni zokuxhumana isikakhulukazi go YouTube na Spotify sikhona umsebenzi yatholakala ozenzele SA ya yebo ozenzele SA na isikakhulukazi TikTok ngoba na TikTok la umsebenzi ngathi usudayisela khona kakhulu nakhona futhi ozenzele SA ya
Yebo impela nje bekuyilokho ebengicela ngoba manje engazi ukuthi umculo ususebenza ekuthenini udlale online. Kuhle mabbe udlala online kuyathi imali yangena online. Ilawo ngathi kuyasebenza khona impela online webhuti. Ayithi muphi online wonke noma othile? Yebo ngokona isikakhulukazi ku Spotify na YouTube. Yebo impela. Awuthi ngisafuna ukuzwa le ethi sinjani na sikhuluphele nodali. Yebo futhi umdala. Iblethe ugodo phobe noma ushonele? Ugodo lami ugodo Brenwood. Ay ngangayibona pho lapha kwavele ethi sikhuluphele nodali impumelelo sithandwa sami ugodo ngilubona. Luzovela webhuti awunyuke nje impela ukudla nesport. Awuthenge uzona ethi sikhuluphele nodali. Yebo. Sikwasibona nosami ngithemba izwela ngapho ngasekhaya mthandwe Nanda 88.4 FM bathi sikhuluphele nodali uthando liyakhuluphalisa yini wena unja wathi ay kwathi ngoba nisuselapha isikhuluphele nodali ubani okhuluphele kade yebo ngakhuluphala phethe kahle ngomntana hayi ngeke. Okay hayi ngiyakuzwa cha wena ubani obhalayo ubhala nobabili noma khona unibhalelako bhala sobabili kambe ubani lenye insizwa uyibiza igama la igama layo labazali Nhlonipho Mfokazulu umntwana impela izwa kahle qhawe 0687649969 ngithemba yazwela ngapho emlaleli ukuthi ke chaza isencane insizwa kodwa ke ziyabhala zibhala lapha na ke ingoma emnandi iphi bengithi ukuthi inengoma ezintathu futhi kafole yebo zingakho ingoma ka ephuma kamuva le sikhuluphele nodala yebo oh okay kodwa nasenifaka kuyicover yayo lapha na ke okay yiko phela ngidideka ngithi angiyiboni lethu ugodo kodwa ke qhamuka le mhlambe kudle nizoxhumana nitholakala kanjani for ama bookings nithola kanjani futhi uma bookings khona khona litholakala kuyo please ithini ithi 072 yeah 406 272 phinde 072 yeah 406 272 ya nanga ngena lapha na ke usisi wabasakazi uthi muhle umsebenzi wakhe badala emculweni ngibafisela lapha na ke impumelelo umlaleli usho njalo uthini ngakumlaleli awu ngiphakamisa ukubonga nje kakhulu ngilisamazi ukubonga futhi ngiyathembisa ukuthi kena umsebenzi sazoqhubeka futhi siwenze ngendlela okuyiyona yona ekube ngicela nje kakhulukazi ngicela bahleli bemphenduka basinikeze ithuba ukuthi ya abahleli bomcimbi nikhala ngethuba kubona sikhala ngethuba nje bengayintokozo enkulu ukuthi nathi lo nyaka mhlawumbe simasela sithi kwazi ingene emcimbini emkhulu njengoba Madara Paul Makhanda sefidalo Gwalisa uCunzelo kanjani hayi hlale alana emthandazweni bafethu kuzokwenzeka ubemdala ake ngizwe nanga umlaleli ngizwe ukuthi ke uthini hayi umsakazi wami hayi umshwayiba lo uMdafodi Magwazi hayi umsakazi wami hayi uthandele kakhuluphalisa umsakazi wami mawuthole lona kodwa yabona lelo ngitholile mina cha ngikhuluphele impela mina uthi ngiyayithanda le ngoma nombhemi lona yabo ngizothatha ngidlala ekhaya
kusukela kuseni ngidlala elegend yami lokusuke kuseni nje lokuyiphinda phinde fana ngigijima reverse fana ngigijima reverse awuthanda lomnandi mfowethu uzwe nje usuthi noma ungadlile hawu ayakhumbula phela umsakazo wami mawusathola intombi entsha lapha ehlahleni athi niphelezelana usuka kubo wena yakini lihlale lilambe ushaya uthwalo ungadlile hawu uphinde futhi nawe iphelezele futhi ubhekele oshaya u3 omunye ugcine sejike sethindela khona ekhweni hayi ivale angixoxa amahlazi abantu yazi ukhuluma ingqole endala lapha phela yabona uma ingomculo wenu uthinda nezingqole ezindala ngalendlela ekusho khona ukuthi ke ubhalile ungathini lapho kubaba umshwayiba eSedaf Road ungaphefumula uthini ngaphefumula ngibonge kakhulu kubaba futhi ngimthembisa ukuthi yena sazoqhubeka futhi senze into ekajabulisayo abantu cause ukufika ukuthi lemculo lomrojabulisa abantu ngafuthi ingoma emnandi ivale mfana isikhathi asikho phinde inombolo silivale uhlelo inombolo esitholakala kuzo siyacela kusami nesifonde ezophatha inqindi siyafika ukho lesingasikho iyo lo nombolo 072 06 2272 phinde 072 406 2272 azoke mfana ke kuma socials nikhona ku Facebook khona Facebook ozenzele SA na TikTok ozenzele SK siyatholakala nje zonke izinto zokuxhumana azoke nganya kwethu sibonga isikhathi sakho ngiyabonga kakhulu kunjalo nje ngikhipha kanjalo lapha na ke umfoka Mhlongo lapha na ke umlandisi ngengoma sithando sami featuring uShenga osehlala Nkosi uZamoze Gidango qho Danko Inanda 88.4 FM